Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Uway urang ba ula tip kerteng mo ba Kasterbok Kharbuli saupsan senam kerta ukun jong ulit di Kharpran basyong basa Sohryngkham Mawkynroh Shillong lapin tip baula Rngai na Ïing sa nadu kashtirik menta ubhanai hakapur kumba prashiteng stem uba Kasterbok Kharbuli ubudan ya karinyang gabasan put kadir khamat kabalam yang basaudong ukham he kamen bot ubudan gajing pang hakabor bieng hakapor baulaja layu I khadu upong da jacket rong blue kapatron track suit rong yong ukup da tupia saiwal rong khti bot upong leg slipper rong le usupitanan of police jong East Coast Hills district uba s nong tnger hakarwo baulapha shakilan phai khubor ula kentu yakinu ginu gibayo I ne tip shaphang uba Kasterbok kin snobha ban pen tip shakipulet ha ka police control room ha u number 600-9196-479. U in charge Sohryngkham Police Outpost, ha u number 0364-254-7600. But ha in charge missing desk, ha u number 8837-282114.